Rodoljublje ne može i ne smije da bude stalno zagledano u prošlost i stalno da evocira uspomene iz prošlosti i da uvek gleda neke stvari što je bilo pre 100, 200, 300, 500 godina. Prošlost je naša, to je baklja koja nam osvetljava put u ovome mraku. Ali je štetno da mi današnje vreme koristimo samo za evociranje nekih uspomena iz prošlosti. Mi danas moramo da imamo i Ljotića, i Nedića, i Obilića, i Karađorđa, i Obrenovića. Mi moramo njih da iznedrimo danas. A ako mi stalno obitavamo u prošlosti, nećemo dati odgovore za budućnost. A budućnost smo pozajmili od naših potomaka. Neka tradicija, istorija i prošlost budu korenje. Neka sadašnjost bude stablo, a grane neka budu budućnost, koje će biti okrenute ka stvaranju novog životnog prostora.